جرال السيداجي برای ما شوان هجامی هر لسر روشا داعش الدوري بسكن شل سوريا شل العراق وميفاني مجل الاستوديو روجنموان هوزان مرشد عفرينية بخيراتي برز هوزان سپاس داعش ام دبینن چه يعني جاليه سوريا وجي چه جي عراق وجي هن گشتتر دبي نيرنا تقالو يعني و داعش بكاربا او بروجه خو ارمانجا خو سري بينا كو او جي كه دمزرانتنا خلافه دولتك اسلاميه دەستپێکە ji bo şehîdên Rojavayê Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê bi tayî Kurdistanê rêz û slav ewan bi bîr tînin. Îro bi rastî ev gotina win dikin yanî ez dibêjim di bingehê wê de rastî hene wê Daeş bikaribe gelek tişt bike. Çima? Yani Daeş îro derbasî mihwerê Sinnî bû. Yani îro nûneretiya mihwerê Sinnî لسوريا والعراق داعش تكا كما جبرجو بنكه فان ج كفنا باعسين بري ينجو ج صدام حسين حز ذكرن هن لسوريا وهن العراق افانا جو بيكاتيا جبر وياكي اف خال جرين جو بنكه فان بعسي كفنن وبطيبت ينجو جريداي مشي من العفلق وسر ريبازو مشي العفلق ونها ام بيجن بشرا صدام حسين افنا نها بتمامي بعث او پرورده کردن سر اساسی که بکاربن راستیا شوفینیتا نتو پرستی د خدا لهمبر ملت دن پیک بینن و بطیبت لهمبر کردا ایرو لروجاوای کردستانه و لورجی دیسا کرد هنه جبلیوی نام مسئله در که مسئله شیعه و سنه ایرو دناف شیعه دجی کسن وها هنه داعش شیعه جی هنه داعش شیعه ایرو عصائبن او عصائب درکتنه اوانا او جی داعش هنه جی داعش باشر نینن انا اوی گنا هرشل کرده دکن جبو کرکوکی عصائب اف ميليشيات الشيعة هاتنا تشيكرن اوا جبو دبيجن لهمبر داعش لامان نوايا لهمبر كرداجي درجه بكار بكن يعني انا تشتي قلت كيف ميداني د آلية عربة و آلية عربة سني دا داعش وببنو نريوان ود آلية شيعة دجي عصائب نهادر كتنا وببن نريوان لهمبر داعش يعني ايرو داعش سر في بنجاه بقوة به وهر بقوة به أنا تماشكا شما نها أم بيجن أمد بينن چکدار گروپن چکدار ایگول دیجی داعش من لسوریه یرو تسلیم دبن خو دکن رضا داعش يعني 11 جروب دوني تبلي بنا جوان لواء توحيد لواء كي مازنا يعني پر بقوته تناف ارتش آزاد ابو بري يعني ايرو ام دبينن تبلي فيد يعني ايرو از بنرنا خد بيجم د سوري دا اوبوزيشن السوري بگشتي و به داعش چما پرسکه و چما يعني مرد كان بيجي جبرجو اوبوزيشن السوري دسخوشيا هيزن داعش لعراق كر او شو مفهوم مذكرن او دبيجن مفهومي كو العراقي اللي ديجي الشيعانه جبوي ما دسخوشي كريا اما دسخوشي وان از بيجن بهمان شوا وسباد الرجاوي كردستان لسوريا ودسخوشي لداعش بكن يعني ائتلاف اجتماعي سوري نشاره داعش وكو يعني اوي خوي سربازي عالی خو پاس که خوی سربازی قبول بکه بس داعش و قبول نکه داعش اکیب از خلیفه ما از خلافه اسلامیه از تمثیل لكم دبیگو ون همول جیر دست من بن يعني داوی دویدا روشا آلوز دناف سوری دا برو فراتر دبی يعني بفاقوت نتا برز هوزان تتخوازي چه بيج يعني اونا كشتي قول دوري چه دبي سرهلدانا كسونية يعني براسي شركي مذهبية وارمانجي او افاكرنا دولتك اسلامية انت دبيجي تشلفرو ومعارضة شوي بالسنة براسي از بيجم انها مجار تسبي هبوا لأما دراستي دجي اگر هم زلال بكن مسألة طائفية ومسألة مذهبية يعني تماشاك نا ايرو يعني لور نافي علوي وسنة بيو لفرجين لهمبر الشيعة لأما فرد النقطة أساسا كرد
دبيجو خطبليون خالا نكي نا آلي الشيعة نا آلي السنة شما جبرجو نها مجار مازن بيا يعني مجار پر مازن بيا نا آلي السنة جي دنا هفدا شر دكن جبهة النصر لقال جبهة أمبيجن إسلامية بنايك لديجي داعش هر دو سنة هروها العراق جي دناف جماعة عصائب الشيعة ودناف آلية أرتش عراقي يرو شره يعني هر دو شيعة نالا كربلاء والنجف شره نافري الشيعة دو شر دركتيه هر دو آل الشيعة هر دو آل شرعي هفت كنا ودروجن شما يجبرجو اف راستيه كيا نتنها بس مذهب دناف مذهب دا هنك آلي خوبدن پیش جبوگو سرپرشتیه مذهب بکن لهمبر آلی دن يعني أنا هات تشتي قلت خاصة جكردا كرد نتبليوه كرد خوابك خط يعني سهم يه كوب كهرباء دناور واندا نيجك بينك تشبكي اگر نكون نيجك بينك تشبكي بلا بجار كي كرد خاطر لجي نكي چما جبرگو نا وكو اگر كي بركان چي بيا براستي لسوريجي والاويجي يعني ام نمونه كي بينن ايرو يكي وكو علي فرزات انسان هري خا ديمقراط بينه وخلق مي كرد مي رجاوا دماغو اوهات اللي خصن جاليه داد اويوا رژیم وا چه قاسا گریپی کرن چه قاسا برکتن لایرو هم دبینن دبیجه کرد العراق بنوینين خوا دبیجه انه عراق آرام عراق هري باش هري بقوت كردوتيه كي پرچه بکن يعني كي ببرن يعني كرد كي ببره چما ببره اللي راشد وانينا جبرگو او شوفينات خود نشان کرن لي امر راشد عراق سنه وشيعه بافكتنا اوغرق بيا ايرو دهنبري ده امن دبينن كرد دخوازه خو ببره و داره ببره وكو برز شاهين برزنجي دستوي صاحبه برسيف دايي بوي رنگي انه او اوغر بافكتنا وكرد دخوازه خو جدا بكي يعني دراسي ده جوايا ام دي چارچوبه هر داعش دب من برز حسن مديد داعش عن لسوريا دس بيكر لكسك يعني رجريجي نكر لدما قبو عراق هر كس راو سربيان يعني چما لسوريا بدنگي هبو لسوريا چما بدنگي هبو جبر كل لسوريا اوبوزيسيون بشتي دكرت هوا راستيكا لسوريا اوبوزيسيون سوري آل ديجي رجيم بعث على اساس وان بشتي دكرت از نمونه كبينم صارت شوني لعفرينه چلو حفت كتيبه كومبون بناوي ارتش آزاد یک جوان داعش سرپرستی دکر داعش دنا وان دابو وکو کتیبا ارتش آزاد شرع عفرینی دکر شرعی پک دکر همو هر تو کردمجی قالكو تشابك اللي دخسن دوغوتن اري دوغوتن العفريني رجيم هيا اف كتيبانو اكارن عفريني بوك بكن ازاد بكن لا اما دراسي دوجي ايغو هيش بدنگي عالمي لسر داعش به اوبوزيسيون سوريا اوبوزيسيون سوري او توانباره به پارستنا داعش به خوانداری لخبات داعش ايغو تقدر ايرو اتكون بيجم العراق نوايا العراق كرد يكشا دنگي خو برند كر وازفيت قبول لك وانيجك بنا هر وها الشيعة رابو قبول لك ايران رابو قبول لك روسيا قبول لك ايدي يعني مجرد داعش العراق اللي قال سوري فرقي خو ابو العراق جبرجو چی آلین سنه آلین صدامی همو تبلی داعش بون و بون به هز یکسر هز که مازن او کرن اوا شیعه واتشا قبول نکر لاما لسوریه داعش به شورشگر حساب بود يعني التلفزيون اورينتي قالك جار دقوت شر دنافري شورشجرن سوري دا ودنافري شبيحه دا يعني دنافري كرد كرن شبيحه وداعش ذكر شورشجر بس انا تبي قلت ند بيجي برز هوزان يعني هنجي دبيجين كو انه داعش عليه لسورج عليه رجيم يعني رجيم داعش تشيكر وبشتي يعني برسا كان كيميائي داعش وبشتي داعش في برسا قديش درخينا هولي رجيم شو وقت داعش شكر دماغو شر دناوری يعني شر راگاندن و اول دناوری رژیم سوریه و رژیم عراق دا يعني نه مالکی يعني شر هبو رژیم سوریه بری امبیجن لسوریه شورش دست بیبکه گل رابه ناوری عراق و سوریه نت تمام بو سوریه چه قاسا
رژیم بعث ایک لور خرابیه چون لسوریه لور خپارسن یعنی رژیم سوریه لور يعني سر دو وريسا ياري دكر جبوه رژیم سوریه آلیکاریا چکدارن رژیم بحث دکر العراقي آلیکاریا وان دکر و دبن ويدا جي ام بيجن بنابه اسلام جي حركات چه کرن لی دماغ و داوی گل سوریه و مجرات چی بو ایدی او چکدارنا رابو لهمبر رژیم جي درکتن يعني همو ناطق بيجي قوي لسوريا يعني داعش بدسي رجيم سوريا تشكرن لسوريا زحمه نويا جبرجو سوريا اوليكوري بحشيه كافن ذكر لديجي رجيم مالكي جبوه بو لأما رجاء ايرو دمجو ايرو داعش بلند بو رجيم سوريا بچه اوليكوري داعش ذكر رژیم سوریه دیدید داعش شرای کرده که رژیم سوریه بدنگ بیو خیره دکو شونه از بکم عالم همون رابه بس داعش بکه عالم بدنگ بیو چون داعش هن نزدیکی معارضه اپوزیسیونه و اینجی آلی کی چکداره نصر بر رژیمه لبلا اول کرده بده جبور رژیم باش بو ایدن جبور رژیم تشتدنی باشه داعش ایدی دست به سرکوت کردن شورش کرد سرکوت کردن ارتش آزاد کرد هیدی روش عروض کرد یعنی داعش خدمتی رژیم کرد تمامی خدمتی رژیم کرد یعنی یکو رژیم سوریه رزگار کرد نیزکونه داعش بود چما عالم ایدیلی نری گوتی وا داعش شده که اولور سریع دبره اولور مالا خرد که اولور که یعنی فرق رژیم واد چه معنا خو گره که هنه کانا دبیجن کالم بکم رژیم باشته به چما نيجك بون داعش ايجو كرن يدي خلق جي بجنقيا خلق ديت روشك اروسنا هي جبروي يعني الرجيم السوري اولي كاربو يعني شعبي خو دقرت يعني نمونه بينم شما نهار الرجيم السوري ايدي لداعش ده جبرجو ايدي عراق ورجيم باش برها وطن يعني ام بيجن ريفابريو مالكي لقال ريفابريو اسد يدي بري ناكوبون بشتي نهار روشا خا وكبون انا بشتي ابدكرن ونهار ولد ديجي داعش يعني انا رجيم الداعش دي انا السوري ليد دي وتبيجي اوبوزيسيون جيكي وادد بين يعني هن دوري داعشت كافي انا جبهه النصر يعني تبليفيك هو تيجي كان براسي جوايا يعني از بيجم ده انجام ده دبيجو اوبوزيسيون السوريه آگونال سمبول ائتلاف کرده که هلوش خو آشکارا و زلال بکه یعنی لهمبر داعش لسوریه یعنی اگر لهمبر داعش عراقی که جواد جدا بگیره جبرگو همو بعثینا شورشگر حساب کن بس این سوری هر همن یکه يعني هر او داعشايا يعني نات بيجي همو يا ابو بكر البغدادي جبروا از بيجم اوبوزيسيون جرك او خو نتبكي لهمبر داعش يدو دي جرك العراق شي آلی کردی پرهاش خوابن تبلی نه سنه ببن نه تبلی شیعه ببن و وکو خطک ام بیجن بلا ناویجوان بکن و بلا هاش خوابن جبرگو ایرو کرد براستی درفت کی باشه جبو کرد درفت کی جرینه او ام دبین لحریم کردستانی هیدی باشی دولت کرن يعني كركوك وقال يسر خازم بما لسر في خالي برز هوزان يعني دور او جداشن هاكم دبين هريما كردستاني خو حاضرت كي خو عمدت كي كو جبو چرنويسا خو سر خبونا خو دست نشان بكي اويا چه باندورا چه تاثيره لسر روج اوای كردستاني هيا از بيجم جبور جاوای کردستان يعني اب چه هنگاو لور ورن هاویتن جبور جاوای کردستان باشه يعني لور اگر دولت جواری راگاهندن جناش بورو جاوای کردستان جبو همو کردستان و ارینیا و هبه و باندورا و هبه هما ام هیوینا يعني اگر دولت اکی وری راگاهندن دبیگو پیشتا بنگه کی باش جرا حاضر بکن و دناف هریما کردستان دا حبو آلی سیاسی یک من يعني ام بيجن انا دما ام ديجي آلی کی گوتنك تكرن آلی دن لهمبره و گوتنا دسكن ام ويد بينن هنك ناكوكي هيا د راگاندن دا تصريحات دا خيانه دا ام هيفينا و ناكوكينا لهریما کردستان ام دبینن بس ام هيفينا بري داخليني بدن هر آلیک بلا دست بك به هفته بشورن وكو چون البرلمان
پارلمان اساسا او گره چه اگه درکوی بریکا پارلمان درکوی نگو بریکه یعنی شخصیت درکوی از بیشتر شخصیت کنه پیشنهاد که اما پارلمان نه ایرو سروکی حریم برئیس مسعود برزانی چو پارلمانه او گاو کی تاریخی بو گاو کی باش بو دبیگو بوی رنگی بی دبیگو همو بریکه پارلمان تشتی خوب بیشن یعنی جبرگو پارلمان یاسای که یاسای که جبو بریاردان جبو پجراندن و نپجراندن بریارن درباره چارنوسا ای روجاوای کردستان به وکوالی کاری آن پرچاکیدن کردستان به آن جبو روشا حریم کردستان به پارلمان کردستان دکاره نرینا خاجی بده یعنی دکانه ام بیجن جبو روجاوای کردستان پیشگیری بده و بیجه ام قبول دکن خبات روجاوای کردستان وکو خبات کی روا تو کارن یعنی یعنی نه مداخله تو کارن وکو چوکه نواتک یعنی برگه کی اساسی رو پارلمان کردستان لور جبو یجی ام دبینن و باش به یعنی روش الوزه حساسه هستیاره اما از دبینم و باش به و بر باشی بشه نمونه هری مزن ایرو اسرائیل با آشکار دبیجه ام به سرخابونا کردستان ایرانه ایرو هنک جالی ترکیه هنک جالی ایرانی هنک جالی در هنک کنه دبیجه اری هنک دبیجه نه لیام دبیجم انجام دا و عربی یعنی از دبیجم یعنی روش بر باشی هره باش هر دوی روشا کن هات جی بحث کردن چن روز آوا تبلیغ و چم دبین هرم جی و خو حاضرت که جبو ویرا کنده یا سرخابونا خو و چرن ویسا خو کنگره دوی دم دی اگر کنگره نتویا کردستان یا هر چار پرچان اگر به درخستن و بکار به چبکی انو باسی و هدیه ما همو ابو ام تمیج دبیجن کنگره نتوی وری آواکرن پر کشو الوزین که هنه دنوبره آلین کردی دا و بین چاره سر کرن یعنی ام بیجن ایرو کنگره نتوی کردستان بیل دارخستن وکو پارلمان کی هر چو پرچی کردستانه بوی رنگیه یعنی وی بکار بیم آلین کردی ناکوگدار و کمیته چکن در نوره واندا وان لحبدوینن برابدوینن یعنی ایرو یعنی و آلوزیه چه آلوزیه که به کنگره نتوی کردستان بناوی کنگره و بکار به و آلوزینا براسی دستی وردان دی بکه و بکار به رخنه بکه و بکار به تند بکه نرم بکه و بکار به یعنی چما کنگره نتوی کردستان جبرگو همو آلی تیدونه همو کو امزانن همو آلی تیدونه جبر و دمگو به لدار خستن وری راگاندن او دمه وكو مرجعيتك نتويج بوغالي كردبي و او نافكوكي ناب نفاك كاسات صرف فيسبوك واجي نكارن زيادة زمان خوابكم بي وبيا اما وين راستي بريار تمي بريار كونغرا نتوي بي و از بيجم افجي هنقاف از هبيدكم اي بي كواريج برغو هن آلين بقوات اد كرد چي كتيبه چه PKK بي چه پارتیا دموکراتیک کردستان بي چه گوران بي